Poštovani slušatelji, sve vas lijepo pozdravljamo na početku emisije Magistra Vitae. Ovoga četvrtka započinjemo s novom temom, a govorit ćemo o austrougarskim utvrdama u Bosni i Hercegovini. Više će nam o tim utvrdama kazati autor istoimene monografije i predsjednik Udruge za zaštitu fortifikacija Verk, gospodin Manuel Martinović. U današnjem prvom dijelu otkriće nam kako se rodila ta ljubav prema utvrdama iz kraja 19. i početka 20. stoljeća, kako se priprema za njihov obilazak i kako pronalazite mnoge utvrde, a doznaćemo i to na koji način su se gradile te austrougarske utvrde u Bosni i Hercegovini. Gospodine Martinoviću, dobro nam došli u emisiju Magistra Vitae. Hvala na pozivu, pozdravljam sve slušateljstvo i zahvaljujem se Radio Postaji Mir što me pozvala kao gosta u studiju. Evo, mi se zahvaljujemo odmah na početku na vašemu odazivu. Učinili ste jedno zaista važno djelo za nas povjesničare, obišli ste mnoge austrougarske utvrde diljem Bosne i Hercegovine, a i šire. No vi ste po struci pravnik, pa evo kako se dogodila ta ljubav prema austrougarskim utvrdama? Pa ja sam oduvijek volio prirodu, volio se istraživati, dakle još kao dijete i planinario sam, dakle bio sam i član HPD Prenja i danas sam planinarim i uvijek kada se negdje popenjete neko uzvišenje nađete neku starinu, neku utvrdu, neku fortifikaciju ili barem ostatke. I uvijek sam se pitao što je to, o čemu se radi. I tako je počelo to moje interesiranje, počeo sam se malo ozbiljnije baviti tom temom, malo dublje. Bez arhivske građe ne možete raditi, dakle treba i terensko istraživanje, ali treba i arhivsko istraživanje. Tek to kada skupite dvoje, onda imate neku kritičnu masu materijala da bi mogli nešto napisati, poput članaka znanstvenih ili na kraju što je kulminiralo sa monografijom. Tako da sam spojio ugodno s korisnim. Povijest me uvijek zanimala, pogotovo vojna povijest. Ja pisao sam za magazin za vojnu povijest, pisam još uvijek niz članaka sam napisao. Pišem također za austrijski vojni magazin Truppendienst. Pisao sam isto za znanstveni godišnjak Matice Hrvatske Stolac. Pokojni Željko Raguž me uvijek pozvao da objavljujem članke. Pisao sam za godišnjak Hercegovina Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zahvaljujući profesoru Boži Goluži. Godišnjak Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i niz drugih publikacija. Dakle, uvijek nešto na terenu, kad bi pronašao, zanimalo me što je. I onda je krenulo to istraživanje. Na tim mojim putovanjima, koja su onako bila za mene uzbudljiva, znači ima to benefita još, osim istraživanja, dakle vi se krećete u prirodi, to je zdravo, jel? Ali je to suroviti kraški teren, dakle to je kamenjar, 90% fortifikacija su Hercegovine, moram pomenuti, naslonjeni na granici prema Crnoj Gori, to je tadašnja bila koncept obrane austrougarske monarhije. Godišnje bi se poderile po dvoje gojzerice, jedna kvalitetna jakna. Ono što se kaže, doslovno poznajem sve postupke Hercegovine, to u šali ovako želim reći, ali recimo najgori su mi bili susreti sa psima, pastirskim psima, bilo je jako neugodnih susreta. U šali kažem, svoja prva maratonska iskustva sam stekao trčeći, odnosno bježeći na podveležu od ovih tornjaka šarplaninaca. Nažalost, bilo je neugodnih susreta i sa ljudima. Često me ljudi u čudu pitali što to radi, što snima, što to zanima, pa je čak bilo ljudi koji su ovako prijetećim tonom prolazili meni, misleći da sam građevinski inspektor ili geodet, a oni su u blizini napravili bespravnu kuću, što mene uopće nije zanimalo. I onda teško je to bio laiku objasniti, onda bih ja rekao da snimam pejzaž, onda me pustili na miru, u neku ruku i shvatam, ali bilo je svega. Uglavnom, bilo je na stotine prepreka. Da ja ovo nisam volio, odustao bi nakon prve. Međutim, budući da sam pasioniran bio u ovome, prošao sam i sve tako da zadovoljan sam. Nakon svega što osvrnem, nije mi žao ni zbog čega. Evo, odmah na početku i neke zanimljive anegdote. Razumijemo vas, evo i mene nekada prijatelji koje to ne zanima znaju reći što vidiš u hrpi tog kamena, što su ti zanimljive te zidine, tako da vas razumijem. A koja je bila prva utvrda koju ste posjetili? Prva utvrda Verk 9 iz Mostara. Ja sam bio klinac, mene je bilo 14 godina, ja sam u tu utvrdu ušao. Ona je i dan danas najbolje očuvana utvrda tipa Verk. Dakle, kada pričamo o austrougarskim fortifikacijama, razlikujemo dva osnovna tipa, to je Verk i Wahaus. Verk je, dakle,
utvrda koja je imala topništvo, a ova Haus je utvrda koja nije imala topništvo. To je ta glavna razlika. Jel? Tada kad sam ušao još kao tinejdžer u tu utvrdu, ona me fascinirala. Tada je počela moja fascinacija općenito vojnom arhitekturom i fortifikacijama, pa ne samo austrougarskim, nego i ovim iz Drugog svjetskog rata, pa čak hladnoratovskim i podzemnim. Jel? Tako da stalno sam o tome skupljao građu, obilazio teren i to su 100.000 fotografija, mapa, skica, crteža, moja databaza sačinjava. Ja sam za monografiju svega mogao iskoristiti 2%, jer u monografiji od 672 stranice ima negdje oko 2059 pretežito mojih fotografija, mapa, skica, crteža, planova. Evo na početku još da vas upitamo o vašim obilascima, kako teku te pripreme, jer znamo da vidjeli smo na vašim fotografijama nekih utvrda više i nema, neke su i porušene, ostala je samo gomila kamenja. Kako vi pronađete te utvrde? Pa krenulo je tako što sam počeo obilaziti one koje su bile optički vidljive u mom okruženju. Zatim sam počeo proučavati one topografske mape, 1:25.000, one je najpreciznije. Obično su one, na njima su bilježiti makadamski stari austrougarski putevi koji danas postoje. Sačuvani su, moram reći, nigdje na njima nije izrasla ni trava, ni drača, ni korov, što svjedoči kvaliteti tadašnje gradnje. Ja pričamo nekom kraju 19. stoljeća, 1882. pa do nadalje. Zatim, kada se pojavljuje Google Earth, satelitske snimke, tada dobijam neku sliku širu, vidim da ima neki objekata i onda uvijek se pripremim, napravim plan puta, ostavim obitelj koordinate gdje ću ići. Nekad bi išao sa ekipom, a najčešće sam. Ponekad je teško naći ljude koje zanima ova problematika. Pa makar i da odu malo u prirodu, ja kažem, pa evo, dobro, ne zanima te to, hajde pođi malo da prošetam, idemo malo planariti, idemo se malo penjati, idemo se malo uznojiti, pa ćemo gore zapaliti vatru, pa ćemo skuhati kavu, čaj, jel? Međutim, kod nas ljudi nekako malo gledaju sa skepsom na to. Nažalost, većina mladih ljudi više voli provoditi vremena u kladionicama i u kavanama, nego se kretati u prirodi. Inače, mislim da je čovjek kao ljudsko biće izgubio kontakt s prirodom, pa čak i ljudi koji žive u ruralnim predjelima, mislim da su izgubili kontakt s prirodom. Tako da, eto, tako je počelo. Kada sam počeo povlačiti iz bečkih arhiva, s pomoć svojih kolega, također u Austriji postoji jedna organizacija jako važna i aktivna na području austrougarskih fortifikacija. S njima sam počeo razmjenjivati podatke. Znači, konkretno stanje na terenu, ovo što bih ja obilazio, a oni su meni slali podatke arhivske, dakle sve je gore u Beču. U Beču ima sve. Ja sam pretraživao i naše arhive, arhiv Hercegovine, arhiv BiH, nažalost nisam puno toga mogao naći. Pretpostavljam da ima toga i u Vojno-istorijskom institutu u Beogradu, da je puno toga gore otišlo, odvučeno. Međutim, obilazak tih arhiva je spojen sa velikim birokratsko-administrativnim problemima, tako da sam odustao od te opcije da idem gore istražujem. Evo ono što isto moramo naglasiti za pisanje vaše monografije, ti materijali skupljali su se preko 20 godina. Da, pa ono se kaže 23 godine skitam si snimam, jel? Tako je počelo prvo. Moji prvi snimci su bili analognim aparatom, znači negdje možda 99. 2005. sam nabavio svoj prvi digitalni aparat. Neki objekti koje sam snimio analognom kamerom, nažalost, še ne postoje. I dakle, ostali su zabilježeni samo na tom negativu. Nažalost, gledao sam to nestajanje tih utvrda. Konkretno, imamo dvije situacije. Prva je krađa materijala. Kamen se krade i odlači i željezo, jer tu puno željeza ima, kvalitetnog, teškog željezna nosiva konstrukcija. I drugo, urbanizacija, širenje, dakle, gradova čini svoje, jednostavno nekad se u prostornom planu nađe legalno ili ilegalno neki objekat i onda se on jednostavno ili uništi ili zatrpa ili tako da ja taj proces zovem entropijom, taj pojam se pojavljuje i u filozofiji i u fizici. Entropija je nestajanje materijala.
Sad, to nestajanje materijala je praćeno isto i stanjem ljudskog duha. Dakle, neki ljudi uopće nemaju u percepciji svoje svijesti važnost i starost tih objekata. To je fortifikacijska kulturna baština koju trebamo štititi. S druge strane, imamo njeme posmatrače koji to gledaju, isto nisu svjesni važnosti objekata, a nadležni također nemaju sluha ili vremena ili želje, volje da nešto učine, iako sam ja puno vremena proveo opisujući nadležnim institucijama koje se bave zaštitom kulturne baštine, pa čak i MUP-u. Dakle, doslovno sam prijavljivao krađu. Nažalost, nije polučilo neke velike rezultate, ali evo, napravio sam monografiju kao neki temeljni dokument za dalje, koja se može razrađivati i koristiti za zaštitu. Prvo, dakle, da upoznamo, da približimo javnosti tu problematiku tih austrougarskih fortifikacija, jer u Europskoj uniji većina tih objekata je pod zaštitom UNESCO-a. Kod nas nije niti jedan. U BiH je napravljeno nekoliko stotina fortifikacija austrougarskih, niti jedna nije ista. Zato su one jako zanimljive za poručavati. Svaki dio je imao svoju namjenu. To je bio jedan perfektni mehanizam. Evo samo recimo, uzmite vi komunikacija. Vi ste imali takav dijapazon komunikaciju u onom vremenu, pričamo o kraju 19. stoljeća, početku 20. da ste imali radio postaju i golubo pismonošu. Prvo se krenuo s golubo pismonošom. Imate dan danas u Trebinju sačuvanu kod muzeja Hercegovine koji je nekad bio austrougarska vojarna, Brieftaubenstation, stanica za golubove pismonoše. To je prvi bio oblik, zatim se javlja telegraf, posle telegrafa se javlja telefon, sve sutra da je bilo povezano telefonom, i onda se javljaju radio postaje. Jedna je bila u Klincima kod ulazbu Kotorski zaljev, tamo također postoji velika koncentracija austrougarskih fortifikacija, jer u današnjoj Crnoj Gori to je tada pripadalo austrougarskoj monarhiji, i u Puli. Još jedan način komunikacija na lokalnoj razini je bio putem svjetlosnih uređaja, gdje se Morzeovim kodom komuniciralo, utvrde su međusobno komunicirale, uvijek se nastojalo da budu vidljive jedna pored druge, ali recimo ukoliko vi ne vidite onu treću, a želite da pošaljete poruku, mogli ste preko ove druge koju vidite da pošaljete poruku. Tako da je to jedan bio perfektan mehanizam koji je za današnje pojmove, to je bilo revolucionarno vrijeme. Svaka utvrda imala cisternu, čatrinu sa kolektorom. To je bilo dovedeno do savršenstva. Prvi gromobrani koji su došli na ovo područje su bili baš instalirani na te utvrde. Svaka utvrda imala spremište i municije, i hrane, i vode, dakle da može da izdrži opsadu od, ne znam, par dana pa čak do par mjeseci. Koliko se išlo u te detalje, evo spomenuo bi jedan detalj koji je malo bizaran, ali bitan sa ovako vojnog aspekta. Veće utvrde su čak imali mrtvačnice. Ona nikad nisu korištena, moram reći. Radi se sljedećem, utvrdi vi nemate gdje sahraniti poginulog čovjeka. Mrtav suborac djeluje poražavajuće na moral ostalih boraca, posade utvrde, tako da su bili zamišljene te mrtvačnice u vidu jednog ormara koji je bio unaprijed pripremljen, gdje su bili metalni kočezi. Kažem, ovako zvuči bizarno, ali sa vojnog aspekta stajališta to su jako bitne stvari i koje su unaprijed prediže planiralo, a eto, na sreću nije to nikad rabljeno u stvarnosti. Ono isto što je važno naglasiti, evo kao što ste kazali, dakle govorimo o kraju 19. i početkom 20. stoljeća, evo na koji način su se gradile te utvrde i na kojim mjestima, znači govorimo o uzvisinama. Trebalo je donijeti materijal do gore i ono sve izgraditi. Da, znači radilo se ručno. U to vrijeme nije postojala mehanizacija koju danas poznajemo. Prvo je trebalo napraviti put. Postoji čak utvrde do koje je bilo skuplje napraviti put nego samu utvrdu. U Bosni i Hercegovini, dakle u monografiji, ja sam uradio prvu crtu. Prva crta sastojala od dvije pojas utvrde. Pojas utvrda Trebinje i pojas utvrda Bileća i zaprečna oblast Aptovac. Pojas utvrda Trebinje je jedina od 4 pojas utvrde Bosne i Hercegovine koja je imala još jedan prsten, nojo, to je takozvano jezgro obrane. Ono je sagrađeno malo tamo unutar grada. Njegova uloga je bila da zaštiti grad i samu željezničku postaju, da da par sati vremena da jedno dođe pojačanje Mostara, Brdske brigade,
u roku par sati kako bi mogli odbiti neprijateljski napad. Jer nikad tu nisu borbe vođene. Borbe jesu vođene oko pojas utvrde Bileća, pošto ona je bila na granici s Crnom Gorom. Odmah početkom Prvog svjetskog rata 1914. počinju borbe i Bileć je interesantna, ona je doduše jako slabo očuvana, većina objekata je porušena, ali ima puno podzemnih kaverni. I upravo je to ono što početkom Prvog svjetskog rata od kamena zidanja građane postaju prevaziđene ranjive na topničku paljbu, jer su topništvo je postalo sve moćnije, granate se razornije i onda se ide pod zemlju, ide se na okupavanje, idu debele naslage betona, šelču armaturom, tako da Bileć ima puno tih podzemnih kaverni. Maltene ima mjesta gdje vi možete ući s jedne strane brda i izaći na drugu stranu brda. Druge dvije pojas utvrde su Mostar i Sarajevo. Mostar kao administrativno središte Hercegovine je bilo pojas utvrda i ono je bilo pozadinsko uporište, dakle tu prvu crtu za pojas utvrdu Trebinje, pojas utvrdu Bileća, zaprečnu oblast Avtovac i drugu crtu. A drugu crtu su činile zaprečne oblasti Kalnovik, Ulog, odnosno Obrnja, Nevesinje i Stolac. Tako da je napravljene su te dvije crte i to se zvalo jugoistočno bojište u Austro-Ugarskoj monarhiji. Naravno, bilo je drugih krajeva Austro-Ugarske monarhije koji su bili jako utvrđeni, od Krakova, gore Poljske, Pšemšil, današnja područja Ukrajine, pa Rumunije. Austro-Ugarska monarhija je jedna velika država bila, to je bio, ajmo reći, prototip Europske unije. U Austro-Ugarskoj monarhiji najmanje je bilo Austrijanac, iako recimo stereotipe govoriti Austrijanci, austrijsko nije, ili Švabe, recimo pogrdno, to često se znalo, pogotovo istočni susjedi tako nazvati, najmanje je bilo Austrijanaca. Tako da, još da spomenem pojas utvrdu Sarajevo. Pojas utvrda Sarajevo je bila pojas utvrda čisto iz razloga što je Sarajevo bilo glavni kraj Bosne i Hercegovine i kao administrativno središte je imalo. Sad, što se tiče broja fortifikacija, dakle, pojas utvrda radi se o tome da se oko grada radi niz u krugu utvrda i obično bi se one numerirale tako što bi se išlo od sjevera u smjeru kazaljke na satu, od 1 pa nadalje. Tako recimo Trebinje imalo 9 utvrda numerirani, Bileća 8, Sarajevo 4, a Mostar 19. Dakle, 19 utvrda je Mostar imao u sklopu pojas utvrde i imao je preko 200 intervala. Intervali su manji međupoložaji. Ti manji međupoložaji su, mi kolokvijalno kažu, bunker. Međutim, u to vrijeme bunker nije postojao kao fortifikacijski izraz. Tada je postojao naziv Stützpunkt ili otporna točka. I ona je svaka bila numerirana, tako da recimo dijelovi Podveleža i Huluma spadaju među najgušće fortificirane rejone čak u svjetskim okvirima, europskim pa i svjetskim okvirima. Teško je naći onoliko koncentraciju permanentnih fortifikacija izgrađenih od čvrste betonske konstrukcije sa čeličnim elementima, kažem, od koje je većina toga pokradeno, rečeno tamo gdje izvučete te čelične grede, dolazi do kolabiranja betonske ploče, jer nema šta držati, tako da, ne znam, se spomenu, Sarajevo 4 da imalo numerirane utvrde. Naravno, bilo još osim toga utvrđeni gradovi tipa na obali Drine, to je Foča, Goražde i Višegrad i Zvornik. Tamo nije bilo nekih fortifikacija osim u Zvorniku jedne, ali su bili utvrđeni garnizoni, bili su defenzivne vojarne. I onda imate niz manjih mjesta koji su također bili na ovim, ajmo reći, komunikacijskim čvorištima koji su imali defenzivne vojarne, a to je recimo Jablanca, Konjic, Vlasenica, Rogatica i tako dalje, nebra, ima i oduzelo puno vremena, plus garnizoni neutvrđeni, a to su bili recimo Banja Luka, Bihać, Bijeljna, tu su također bile vojarne, ali nisu bile fortificirane. Poštovani slušatelji, današnjom emisijom započeli smo jednu novu temu, govorili smo, a i dalje ćemo govoriti o austrougarskim utvrdama u Bosni i Hercegovini. Naš gost bio je autor istoimene monografije i predsjednik Udruge za zaštitu fortifikacija Verk, gospodin Manuel Martinović. Iako je po struci pravnik, u prvom dijelu nam je otkrio kako se rodila ljubav prema austrougarskim utvrdama. Doznali smo kako se priprema za obilazak terena i pronalazi te utvrde, te kako su se utvrde krajem 19. i početkom 20. stoljeća gradile na nepristupačnom terenu i uz visinama diljem Bosne i Hercegovine.
Idućega tjedna gospodin Martinović govorit će nam o procesu utvrđivanja austrougarskih utvrda, tipovima utvrda i njihovoj sudbini nakon završetka Prvog svjetskog rata. Ovu, kao i sve dosadašnje emisije Magistra Vite, možete pronaći na web stranici radio-medjugorje.com i na YouTube kanalu Radio Mir Međugorje. Od vas se sada opraštaju, te vam na pozornosti zahvaljuju tonski realizatori Ivo Šego i Davor Dragićević, te urednik i voditelj emisije Magistra Vite Andrija Šego.